things are working for my good. It's intentional, never failing, 'cause I don't have to worry, 'cause it's working for me. This is working for me. No, it's working for me. Oh, 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 yes. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Oh, hello. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Who can stand against the Lord? No one can, and no one will. Who can stand against the King? No one can. No one will. Yeah. Andimbo namunye olinga nawe enhlizwe niyami uyabu sangozi andimbo namunye olinga nawe enhlizwe niyami yabu sangosi andimoni Uyabu, sang
Yebo Jesu. Uyabusa. Yes. Antimoniga. Bonamuye. Olinganaga. Ekizwani ami. Uyabusa. Uyabusango. Hanimono munye antimbo. Olingana now. Yebo Jesu. Ekizwani. Ekizwani. Uyabusa. Antimona munye. Olingana. Ekizwani ani. Yebo Jesu. Yebo Jesu. Yebo. Uyabusa we. Antimony. Oh Jesus. Oh Jesus. Uyabusa. Oh Lord. We lift him high, high, high. Oh, when the praises goes up, his glory comes down. We lift him high, high, higher. Oh, Jesus. When the praises goes up, his glory comes. Jesus, we lift you higher, 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 higher. When the praises goes up, his glory comes down. Jesus, we lift you higher, higher, higher. When the praises goes up, your glory comes down. His glory comes down. Jesus, we lift you higher. We lift you higher, higher, higher. When the praises goes up, your glory comes down. When the praises goes up, your glory, your glory, your glory comes down. When the praises go up, your glory comes down.
praises, when the praises goes up, when his praises, when the praises comes down, when the praises, when the praises your glory comes down. His glory comes When down. the praises go up, When the praises goes up, your glory. His glory comes Come down. on, lift your voice and say, when the When the praise, praises goes up, his glory, his glory. comes down. Say, when the When the praise, praises goes up, his glory. His glory comes down. When the praises When the go, praises goes up, your glory, your His glory glory comes comes down. down. Hallelujah. 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 Siyabonga ukwamukelwa ngumoya oyingcwele. Asimamukeli yena wamukela thina ngoba yena uhlala akhona in our midst. Manje sizokhuleka, ngicela ukukhuleka. Baba wethu oyingcwele yisele inkosi yethu enguJesu Kristu. Baba nasekuseni sithi uphakema kekho njengawe. Siyabonga moya oyingcwele ukuthi igazi lakho elachitheke eCalvary namhlanje lisawenza umsebenzi empilweni zethu. Phakama ngonyama yezulu. Busa siyabonga ukuthi sibuswa ngumbuso ominjalo, umbuso ongasoze waphela. Egameni lika Jesu, egameni linamandla, sisayiqala lenkonzo sifuna ukulidwa nguwe moya oyingcwele. Sisayiqala lenkonzo uvula indlebe zethu zikamoya, sisazozwa ngomsa wakho egameni elihle eliphakemeyo. Makungabi khona sithe sizothatha esifanele ukukuzwa. Namhlanje sifanele ukuzwa konke sifanele ukukuzwa ukuze sihambe ngobungcwele egameni lakho. Siyabonga mnini mandla onke kusweni. Esikhathini samanje ngithanda ukwamukela ibandla lonke namukelekile ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi nenze kahle ukuthi nibe khona namhlanje. Kunomlayezo uNkulunkulu asihlelele wona, ingakho enzile ukuthi mina nawe namhlanje kuseni bese siyavuka ukuthi sibe kule ndawo. Akusi mistake ukuthi ukule ndawo, iappointment yakho namhlanje nezulu. Angazi bakhona abaqala ukufika namhlanje, abaqala ukuza bavakashele iShining Light. Sibonga umusa kusho ukuthi uNkulunkulu namhlanje umlayezo awuhlele namhlanje uhlelele amalunga wase Shining Light. So ngicela ukuthi umlayezo wanamhlanje kungabi khona nokuyi1 okukumistayo, because kuba uNkulunkulu bekangakuhlelelanga ngabe wenza ukuthi kube khona ukudisturbayo ukuthi ungabi khona, ukuthi ube khona uvuselwe ukuthi uzothatha lo mlayezo uhambise ubufakazi ngaphandle. Siyabonga. Ngizofunda ama-announcement wethu eme kanje. I-protocol ye-COVID siyazi ukuthi sifanele ukuthi sifake ama-mask wethu, sihlale sichelelane, masingawona ama-families bese siyasanitize nezandla zethu. Bese kune-kid ministry ekhona e-Yellow Hall iqala 10:30, bese ne-youth ministry iqala 10:30 ku-Green Hall. Bese ngolesithathu kunale WhatsApp prayer ebakhona kusukela ngo6 kuze kuphele u7. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu la bekasinikeza ichance yokuthi sibe nomzuzu naye, because abaningi bethu sithanda ukuthi sibhizi siyasebenza. Lesihlelelwe yona ukuthi sibe nomzuzu noNkulunkulu. Bese kunama small group siyasala makuphuma inkonzo njalo usale ku small group, nakhona ungayenzi mistake uhambe because kuningi okuluzayo. Bese kune fundraising ezoba khona nge26 kuze kufike nge28 November. Ukuthi ihamba kanjani mfundisi uza kutshela ukuthi amahlelo ahamba kanjani. Bese umnikelo weSOS usalindelwe, usengaphinda uchubeke unikele, noma ngabe uke wanikela before ungachubeka unikele. Esikhathini samanje ngizonikeza i-worship team izosihlabelelela ama-songs angu3 siphakame sidumisa uNkulunkulu. But ngifuna ukuthi usazodumisa uNkulunkulu. Yazi ukuthi kunale mistake ekhona, abazalwana abaningi bayawa ekukholweni, because ukuthi makufika la
sekusebenza uNkulunkulu khona bese bayadideka. Uyabona i-public transport ngaba i-taxi, i-train, whatever uyuzayo noma yibhasi, makhona umuntu ozokwehla iyema ene wena ha ile gore a wa tsitsa tumelong ya hao na kwe basi yela iyemi o nagana gore dintho a di tsamaya. Uyabona uNkulunkulu ya imisa impilo yakho makufanele kube khona abantu abehlayo empilweni yakho abavimba impilo yakho yobuKristu. uNkulunkulu uyayimisa le bhasi mangabe khona izinto ezifanele ukuwa ezivimba impilo yakho yobuKristu. So kufanele ukuthi sibe ngabazalwana abanzinzile ukuthi mayiqala ima ibhasi ungehli nabehlayo, uhlale unzinze ngoba uyazi ukuthi umnikazi wempilo uyasebenza manje. Ungasihlabelelela. Worthy to be praised. You are worthy to be praised. Worthy to be praised. Worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You are worthy Worthy to be praised. Lord, you are worthy Worthy to be praised. You are worthy Worthy to be praised. Worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy Worthy to be praised. You are worthy Worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Jesus. Bese sishaya kancane nje. What? Hayibo. Why don't just asabe. What?
Hey, siyabonga. Ulufanele udumo. Futhi lungo lwakhe yena yedwa. Siza kunkonzo yomnikelo. Ngithanda ukuthi sifunde izwi likaNkulunkulu encwadini kaDuteronomy 28. Sifunde u1 no2. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezukwazo zonke izizwe zomhlaba. Umlayezo wesinikela ngalo uthi masilalela izwi likaNkulunkulu
bese inkinga ifike ekutheni thina asilalela izwi likaNkulunkulu masinikela, silalela izwi lefinance yethu. Mafanele silalela izwi likaNkulunkulu ukuthi thini siqala senza abo 1 minus 2 plus 1 ifinance yami ayivumi ukuthi nginikele uNkulunkulu, but bese siyakhohlwa ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi mawulalela uyakuphakamisa phezukwazo zonke izinto. Nale golide senza ama 1 plus 1 minus 1 silalela izwi lefinance sikhohlwa ukuthi umnikazi wayo le mali esibalayo ukuthi ayilingene ukuthi singanikela, because manganikela into eso angeke ngiyenze. Siyamkhohlwa ukuthi yilo othe masilalela izwi lakhe yena uzosiphakamisa na financial ngoba umlalele makathi nikela. Ngifuna ukuthi namhlanje masizonikela ungalaleli izwi lefinance, ungalaleli lelizwe elithi le 2 rand bengithi ngiyothengela ngayo abantwana isingo, uliyekela ukulalela umnikazi wale mali oyiphethe. Yabona le mali oyiphethe mawungalalela umnikazi wayo uthi yena uzokuphakamisa. Definitely masiceda ukunikela, mawunikele walalela yena uzokuphakamisa financial. Bese le ngoma ezohlatshelelwa sizothatha ngayo umnikelo, ikhwaya mayiphela le ngoma igibele stage sihlabelelele. Siyabonga. Ngicela ukukhulekela baba wethu oyingcwele, abantwana bakho basazonikela, moya oyingcwele vala indlebe zabo kulezwi elibese lisitshela ukuthi singanikeli, uvula indlebe zabo kulezwi elithi masilalela, nokulalela wena uzosiphakamisa. Busisa iminikelo yabo iseza egameni lika Jesu, egameni elinamandla. Siyabonga mnikazi wempilo zethu. Undenzela ngokuhle, hallelujah. Ungenzela ngokuhle, ungenzela ngokuhle, hallelujah. Ungenzela ngokuhle, ungenzela hallelujah. Ujesu ungenzela ngokuhle, hallelujah. Ubaba ungenzela, hallelujah, hallelujah. Hayibo ungenzela, ayungenzela, hallelujah. Yena ungenzela, ngenzela ngokuhle. Ngenzela, ungenzela, uJesu ungenzela, oh, hallelujah, uJesu ungenzela, hallelujah, uJesu ungenzela, What's Aye. What's
unzifele shihambanweni, unzifele shihambanweni, matsangwini angawufile, unzifele shihamban, unzifele shihambanweni, unzifele shihambanwe, matsangwini angawufile, unzifele shihamban, unzifele matsangwini unzifele. Yes, unzifele, unzifele, matsangwini unzifele. Muponi silahla marisaka, unzifele shihambanweni, uhalatile ngatia angwe, undikutsula vujowe. Muponi silahla marisaka, unzifele shihambanweni, uhalatile ngatia kwe, undikutsula vujowe. Unzifele, unzifele, matsangwini angawufile, unzifele shihamban, matsangwini angawufile, unzifele shihambanweni. Hallelujah. Amen.
Wena wethu namandla, wena wethu ingwe, wena wethu andimbono munye. Hayibo, wena wethu namandla, wena wethu ingwe, wena wethu andimbono, wena wethu namandla. Hayi, wena wethu ingwele. Hayi unamandla we. Oh, wena wethu ingwele. Andimbono munye. Andimbono munye. Andimbono munye. Bono munye. Andimbono munye. Wena wethu andimbono munye. Hallelujah. But anjive ngathi njivela umuntu okuuye yedwa. Yabona umama makanomntwana oyi1. Yes, wenza zonke ezinhle for yena, but nina njive njengokuthi uye yedwa. Ngisola ngathi bakhona abanye enibabona. Siyabonga. Sizohlabelela ama-worship song angu-3 bese sibize umgcotshwa kaNkulunkulu azosibusisa ngezwi uNkulunkulu alibeke enhlizweni yakhe namhlanje.
We worship you alone. You are worthy. Come on, lift your hands unto God and say He's Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy. He deserves our glory. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Nkulunkulu uzuko lukufanele. Sikunika lonku tumo. Siyakutumisa ufandilo. Come on, lift your voice and say you are Alpha. You are Alpha. We worship you. We worship. You are worthy. Come on, lift your voice unto Jesus. Say you are Alpha. You are Alpha. Hey. And Omega. We worship you. We worship. You are worthy. We give you all the glory. We worship you. You are worthy. Say we give you all the glory. We worship you. You are worthy. You are worthy. You are worthy. We give you all the glory. You are Baba wenu pageme. Unwele, unwele, unwele. We give you all the glory. Whoa. Siyamonga Baba. Oh yes, Lord. Uzuwalonga nembeko lwakho. Akekho nofaniswa nawe. Siphiliswa ngegama lakho Nkosi yami. Sithi akekho njengawe. Sisindiswa ngegama lakho Baba ke. We give you all the glory. All the glory belongs to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yo montate ya lokileng le o seng ha kajeno Oh, yes. o sale modimo o sa kgathalatse maemo ke afeng o dutse le modimo. You are worthy of our praises. Modimo wa ka o modimo le o seng
ko wena ya neng a le teng maobane le kajeno e sa le wena Modimo wa ka. O hlola ka ho sa feleng. Ha hona letho Modimo wa ka le ka lekangwang le boholo ba hao ntate. Lefatsheng le lehodimong ha hona letho Modimo wa ka le ka emang pela hao Modimo wa ka. E mengata medimo eo batho ba khumamang ho yona Modimo wa ka. Empa kaofela ha yona e na le lifespan. Kaofela ha yona e na le expiry date. Empa wena Modimo o ya hlolang ka ho sa feleng. Ho tloha tshimolohong Modimo wa ka ya lokileng, lentswe la hao le re o re tsebile ka mabitso a rona. What an honor it is when people call us names, when people look down on us, when people pull us down. Empa wena o re tsebile ho tloha tshimolohong. Hey, hey. Oh, ra leboha Modimo. So therefore any demonic force, any forces of darkness, any principalities of darkness doesn't have a say hodima maphelo a rona. For you have settled it, my God. Madi joale ali file Madi a le file Modimo wa ka ya lokileng. A le file ntate bakeng sa rona. There is no more condemnation over us. For the precious blood has paid it all. Madi joale ali file I have a picture ka rona le bucket ya madi a fitla tsholo duma motho e mong. There's a bucket of blood being poured over someone today. Ke bona moyeng ka rona le emere fitlang e tsholela hodima motho. I see it in the spirit like there's a bucket being poured over somebody in Jesus' name. Etsa ka mo ratang wena moyo halalelang. Jesus. Tsholela moya wa hao hodima batho ba hao se ngwana ntate. Ka lebitso la Jesus. Ka lebitso la Jesus. Ka lebitso la Jesus. Yes, Lord. Ho etsahala ka lebitso la Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for what you are doing right now in the name of Jesus. Thank you for the blood. Thank you, Holy Spirit. Never lose this contact right now. It's very important that you remain in the Lord right now. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hey. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ke leboha phodiso e etsang Modimo wa ka. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. There's a spiritual surgery taking place right Ho na now. le surgery ya moya e nkang sebaka hana jwale tjena. Ho na le moya o halalelang o leng busy o mo fodisa moyeng. The Holy Spirit is busy healing Thank someone you, in the spirit. Jesus. Ke bona moya o halalang o fitla o seha o ntsha I see the Holy Spirit cutting and taking out, a fitla hape a kwala hape. coming again to close again. Hobaneng na Why? madi Hey. Joale ali file Jehovah Madi Joale Ali File Dumelang phutheo ya Jehova. Be greeted, congregation of Jehovah. Shall we clap our hands worthy to Jesus? Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Re a leboha moya o halalelang. It was just a greeting in the wonderful name of Christ the Lord. So we can go on. The Lord is done. Now re ka tswela pele. Hallelujah. Amen. Aish. Ha hona le ntho e Modimo a entseng ho wena. If there's something that the Lord has done unto you, Sephiri ke hore o ska be wa thola ka yona. mystery is that be not quiet. O ska be wa tswa sebakeng sena o sa tshwara e mong wa mo jwetsa hore Modimo o entseng. Don't leave this place without testifying to someone what the Lord has done. E bohlokwa ka tsela e makatsang. It is very crucial, this thing. Amen. Amen. Now re ka ba le tshepo jwang? How shall we have hope Re phela lefatsheng le senang tshepo. living in the hopeless world? Ke nna e ka re thabisang. What is it that will please us Lefatsheng le sa re feng sebaka sa ho thaba. in the world that is not giving us an opportunity to rejoice? Ba bang ha ba bua ka Sesotho When others say it in Sesotho, ba re ha se ha mmao mona they lefatsheng. say, this is your mother's place. Ha se ha eno mo. This is not your home. Ba re o tlamehile o tie. They say you need to be strong. Ukuthumelane nako konke okwenzakalayo. That you may be able to stand against all that is happening. Kodwa soma kanjani kunganathemba kulomhlaba. How shall we stand when there is no hope in this world? Siyathandaza sifunda iBhayibheli, We pray, we read the Bible. but still we feel hopeless. Empa re ntse re sena tshepo. But ithemba lodwa nje. Empa tshepo fela. Ithemba lakho akusukufundeni iBhayibheli. Tshepo ya hao a se ho baleng Bibele. Akusukukhulekeni kwakho. A se ho rapeleng ha hao. Akusukuze esontweni. A se ho tla kerekeng. But your hope is in the Lord. Empa tshepo ya hao e ho Morena. And therefore this God of us, Ka baka leo modimo enwa wa rona. unfortunately kapa jwang, I don't know whether ke re ka madimabe or how. lebitso la hae ha se shining light or
Moreleta Park. His name is not Shining Light or Moreleta Park. So when I o tshwarelletse moo, Jale, if you are holding on to that, o tshwere sebakeng se fosahetseng. you are holding on to the wrong place. Empa itshwarelle ho Jesu Kriste Morena. But hold on to Jesus Christ the Lord. Eo e le moqadi le mophethi wa tumelo ya He rona. who is the author and the finisher of our faith. And therefore, let's read from the book of Romans, Ka baka leo a re baleng bukeng ya Baroma. chapter 5, from verse 3, we read. Kgaolo ya bohlano temana ke ya boraro ho isa ho ya botshelela. Not only that, but we rejoice in our sufferings, E seng ho fela empa re a natefelwa matshwenyehong a rona. knowing that suffering produces endurance. Re tseba hore matshwenyeho a tlisa mamello. Haeba le mamela hantle la nkutlwa all the time. If you are listening to me, hearing me well ka nako tsohle, Ke ko challenge ke re if o ka utlwa lentswe tse le pheta-pheta, ke ne ko phepetse saying if you hear the word repeating itself, ho na le ntho eo Modimo a leng busy a batlang hore o e lokise. there is something that God wants you to rectify. Now you need to ask yourself, ke a kae re bala lengolo lena ke re ke? Jwale o hloka ho ipotsa hore how many times have you been reading this scripture here at church? So now suffering produce endurance, Jwale matshwenyeho a tswala mamello. and endurance produces character, Mamello e tswala semelo. and character produces hope. Semelo sona se tswala tshepo. Now listen to this one. Jwale mamela taba ke And ena. hope does not put us to shame. Ebile tshepo ha e re tlise maswabing. Ha hona maswabi tshepong ya There Modimo. is no shame in the hope of the Lord. Because God's love has been poured into our Hobane hearts lerato la Modimo se le tshetswe le tshollotswe ka hara pelo tsa through rona. the Holy Spirit who has been given to us. Ka moya o halalelang eo re mo neilweng. Now utlwa verse 6 ya teng. You didn't hear verse 6. You see, Jwale wa bona at just the right time. ka nako e tshwanetseng. When you read verse 6, Ha o bala temana ke ena, o ka se bale fela man. ha o e bale just how. O tlamehile o bontshe hore there's something that is taking place. You need to show hore ho na le ho hong ho Jwale etsahalang. he ka nako e tshwanetseng, Now, just at the right time, when we were still powerless, ha re ne re ntse re sena matla, Jesu a re shwela. and Jesus died for us. Ke rata ka version e. It says Christ died for the ungodly. E re Kriste o shwetse ba senang modimo. Jesu a shwela baheteng. Jesus died for the ungodly. Jesu a shwela baetsadibe. Jesus died for the sinners. Jesu a shwela basidumeleng. Jesus died for the unbelievers. A shwela ba doubtang. He died for the doubtful. Just at the right time. Ka nako e tshwanetseng. Seo ke tshepo e lekaneng. That is the sufficient hope. Why o beya tshepo ya hao bathong? Why do you put your hope unto the people? Ha mora Modimo a re shwetse. When the Son of God had died for us. Ha mora Modimo a nehetse ka bophelo ba hae. When the Son of God had given up his life for us. You know, there's something that Moyo Halang revealed to me. Ho na le ntho e the Holy Spirit a ileng a e senola ho nna. This line, it has become so common E se e tlwaelehile haholo mola ona. to extend eo e losang matla. Ho isa moo e seng e sena matla. Line ena The moruto, powerless. line ena hore Jesu o re shwetse. That Jesus died for us. E se le common tsebeng tsa E rona. se e tlwaelehile haholo in our ears. Ebilane ha re e bitsa ha re utlwe next ho etsa le next. As we say it, it doesn't do anything unto us. We feel nothing. Jesu o re shwetse. Jesus died. But every us. time when o utlwa hore Jesu o re shwetse, Ka nako tsohle when you hear that Jesus died for us, ho na le tshepo e tlamehileng e tsohe ka hare ho there wena. is a hope that need to be resurrected within you. We were still powerless Re ne re ntse re sena matla. and died for the ungodly. A shwela ba senang modimo. Jwale re ka ba le tshepo jwang? Now, how shall we be hopeful Ha tsohle when all di sa bontshe tshepo. does not show any hope? Now in the midst of anguish, Ka hara matshwenyeho, you know, I love this word. Anguish means
In another way, you can say, in the midst of deep pain, ka hara bohloko bo tibileng, we can rejoice still. re ka nna ra nyakalla. Hobane ka hara mathata, Because these trials, mathata ana a re etsa hore re be tshepo ya rona, or we rely somewhere. cause us to rely kae kae. O bona batho ba bang ha ba reka dikoloi kapa ba reka dintlo, When you see other people buying cars and houses, ba bitsa ntate mang kapa mme mang, they call Mr. Whosoever or Miss Whosoever a tle a tlo beha sefapano kae. to come and place the cross somewhere. And there's a funny thing with this. Ntho e teng mona. Ha motho a fihla a tlo beha something mo ntlong eo. As they come to put something in this house, In fact, it is done in a secret even to you, the owner of the house. ho etswa sephiring le ho wena monga ntlo eo. Sepikere sa Satan. Aish. Hoseng ha kajeno ko M-Connect ho itswe re be letswai la lefatshe. This morning at N-Connect, we were told to be the salt of the world. Hore re be le taste. That re tle re be le tatso. But ha eba re patwa o tjho re ha rena taste. If we are hidden, it means we are tasteless. Have you ever opened a cupboard? O kile wa bula raka, O batlana le steaks and chops. looking for steak and chops, O bona spices ka reng steaks and chops. and you see a spice like that one. Do you see how you bypass it? Wa bona hore na o e feta jwang? Ho ya kae? To To go steaks where? and chops. Ho go steak and chops. Le wena tshepo ya hao kajeno. Jale, your hope today. O ko etse pick and choose. A ko kgethe mo. Di tlohele tse tsa lefatshe tso thong ke di 2 minutes. Live these 2 minutes godly ones. Worldly ones. Ke tse kae tseo re di traileng tsa o slim. How many have we tried to slim? E just lona le robetse le bazalwane. You are just sleeping being Christians. Ne re tlamehile re etse engwe re kenye bo krestenyana ka We hare. could have at least spiced it up with Re Christianity. bona hore ba kreste ba tla e reka na. Seeing if Christians shall buy this one. So you need to bypass tse leng tsheponyana. Jale o hloka hore o fete o tlole tsena tse shebalang jwalo ka ekare tse hope, O ye tshepong ya and go to nnete. the real hope Ore morena ke nna enwa. and say, here I am, Lord. Ke nna o enwa morena. Here I am, Lord. Bua ke mametse. Speak, I am listening. While we're still powerless, Ha re ne re ntse re sena matla. Jesus a re shwela dileng tsa Jesus rona. died for us in Now, our sins. he brings us to a place where we need to rely to O something. re tlisa sebakeng moo re tlamehang ho So, tshitla nthong e a nngwe. ra tshepa steak and chops gore re nama ena e We are monate. not relying on steak and chops to say this meat is tasty. But re tlamehile re tshepe boteng ba Modimo. But we need to trust the presence It is of God. in the presence of the Holy Ke Spirit boteng ba moya o mo halalelang, tshepo ya rona e tsoseletswang hape. where our hope is revived Re again. be tshepong ya rona mo Modimo e le Modimo ya We fanang. place our hope where God is the giving God. God of all provision. Modimo ya fanang ka tsohle. And we need to rely to God's power. Re hloka ho itshitla matleng a E seng Modimo. matleng a rona empa matleng a Not Jehovah. our own power, but the power of Jehovah. It is the word of God. Ke lentswe la Modimo. Le re matlafatsa. That is empowering Now us. understand this one. Jwale ke utlwisisa Le a re sena. matlafatsa. It strengthens Empa ha us, le re fe tshepo. but it doesn't give us the Tshepo hope. ke Jesu. Hope is Jesus. Come on. Yo, imfihlo into le nqedile That is a ho mystery what I've just said now. Woo! Yes. Izwi lakhe lesiqinisa. Lentswe la hae le a re tiisa, But ithemba lethu empa tshepo ya rona e dula ho yeo ya fitileng ka hara maemo a hopeless. relies unto the one who has been through the hopeless situations. You know, it takes you out of this thing. There's a way you believe in God, E o ntsha nthong tsena tsa hore ho na le tsela eo o And ka dumelang ho Modimo ka you yona. believe in Holy Spirit, Ebe o dumela ho moya o halalelang. and you doubt who Jesus is. Ebe jwale wa ya qeya hore na Jesu ke mang. Ei. So, haona ka mo o reng ke utlwa moya o halelang empa o sa utlwe Jesu. There's no way that you're going to say, I feel the Holy Spirit, but you don't feel Jesus. Ha
How many doctors you pass to go to that one ya hao? Ke ngaka tse kae tse o di fetang ho ya ho ela ya hao ela, your own doctor. O feta ba 10, o ya o lo You 11. pass about 10 of them and go to the 11th one. Let me tell you, a se taba ya tshepo, E re ko bolele, it's not about hope. ke taba ya tlwaelo. It's about the habit. Oh, a re etse so. Let's put this Ke way. le rata ka sekgowa lentswe le. The problem is the spirit of familiar. Bothata ke moya ona wa tlwaelo. Ha se botshepehi, It's not the hope, empa ke moya wa tlwaelo. but it's familiar spirit. Mara ha re tla ho Jesu wa rona, But as we come unto our Jesus, re dumela boteng ba hae. we believe his Re presence. dumela provision ya hae maphelong a We rona. believe ho faneng ha hae in our lives. Le matleng a hae a sa feleng. And in his power of might. Now, when we rely in His presence, Jwale ha re itshetleile boteng ba hae, in the midst of those sufferings, ka hara matshwenyeho ao ohle. you know, JK said something critical yesterday. Moruti o buile ntho e nngwe e bohlokwa maobane. Hore kereke e tlamehile e be active Monday to Saturday. That church should be mafolofolo ho tloha Mantaha ho isa Moqebelo. O tlamehile o be kereke Mantaha ho fihlela Moqebelo. Church must be active from Monday to Saturday. Sontaha o tlo go jwetsa go Modimo o entseng. Sunday you come and testify what God has done. Sontaha ha se nako ya hore ne re kwana le kwa. Sunday it's not time to go there and there. Ke nako ya ho celebrate botle ba It's Modimo. time to celebrate the goodness of the Lord. Ke nako ya ho tsamaya It's time to walk. o feta ba bang. You pass others. Ha o hloke hore le be in the beauty contest. You need not to be in the beauty You are in the contest. contest with Satan. O peisong le Satan. And ka baka la hore Jesu o hloletse For the pele. fact that Jesus has pre-won Ka mantswe a against. mang ha o sa emetse di-judge di You are bue. not waiting for the judges to declare. Wena already have been declared the winner. O so boletswe ho thwe wena o mohlodi. Ha o mohlodi fela o ya fetisang bahlodi. Not just a conqueror, but more than a Hobane o conqueror. tsamaya tshepong e ntjha. Because you walk in the new hope. Hey, Hey! Ke tswa Mozambique bekeng tse fela. I'm from Mozambique this past few weeks. Ke bone o mong wa bahlanka ba Modimo a lekanya seta. So one of the servants of God fit in the shoe. Wa mona ha tsamaya ka sona hore se setjha. You could see as he walked that this is a new shoe. Ha wa di kwala. Ebile o di roetse ka she. He's wearing them today. Now, ha o tsamaya tshepong e ntjha, Shale, now when you walk in the new hope, batho ba bona movement wa o change. people can see that the movement have changed. Eish. Hobane o re ntjhafatsa ka dinako tsohle. Because he renews us every day. His mercies are new Le every hauhelo morning. ya hae e metjha o seng o mong le o mong. So boteng ba hae ke tsohle tse leng teng. Surely his presence is everything that is there. Lentswe la hae le entse what we call a redemptive work. His word e entse seo re se bitsang ka hore ke mosebetsi o lopollang. Yes. He redeemed us. O re lokollotse. So tse re tshwereng hona tje, Jwale, what is holding us now? two things that are taking place. Ntho di pedi tse nkang sebaka. It's either you have moved from the opposition Kore o tlohile bohanyetsing or God is busy molding you. kapa modimo o ntse a o bopa. Hey. Jehovah Baba umelusi wami ungenzela konke kuhle. How movile in your spot? Ha o tlohile sebakeng sa hao. Ungeke uthi ungenzela konke kuhle. Hallelujah ungenzela uyokwazi kanjani ukuthi kuhle ngoba wena kubi kuwe. O tseba jwang that is good because with you it's bad. But in his presence Empa boteng ba hae. there's a redemptive work that has been done. Ho na le mosebetsi o lopollang o seng o yentswe. So he's using this to shape us and build us. Jwale o sebedisa sena hore bopa le hore Now look into what? Jwale sheba ko ho eng. Into the image of Christ. Sebopehong sa Kriste. Sheba nko ya ka fela. Look at the pastor's nose. Bona empe jwang. Look how beautiful it is. I can't say that. Hey, jwalo tolo ka maka I jwang. can't say that. Who can say that?
Ke batla utlwa ngwana wa ntella kapa jwang. Hallelujah. Amen. So, o re etsa, o re lopollotse hore Now he has redeemed us a tlo re bopa. that he may mold us. Na hopola. Remember, O re tsebile ka mabitso a rona he ke knew us with our names. mara jwale a tla But now he came a tlo re shwela. and died for us. Madi a hae a tsholoha. His blood was shed. Madi a na a tsholoha hore This blood was shed jwale ha ka ho kopanya samente le metsi. as you mixed cement and water. Hey. Madi a hae a tlile. His blood came A fetola tseo di neng di etsa Modimo a ska re sheba. and turned those that made God not to look at us. And turn them around. A di fetola tsa retoloha. Hobane itse ha re sheba. Because as he looks at us, Yo, this is powerful. e matla ntho ena. Now it means Modimo bile le tshepo ho rona. Ho bolela hore he was hopeful unto us. Ona ke a tlisa Jesu a sena tshepo ho He rona. wouldn't have brought Jesus if he was not So, hopeful. o tlisitse Jesu. He brought Jesus. Ya ba samente e re kopanyang le Modimo. And the cement that is springing us, mixing us with God. Tseo tshosang tseo That what is scaring you ke seriti fela. are just a shadow. Di a feta. They are passing by. Di a feta. They are passing by. Tafita o re lang ka tsamaya kgohlong ya moriti wa Modimo. David says, though I may walk in the valley of the shadow of death, Ha ke tshohe letho. I shall fear no evil. Why? Because you relies on God's presence. Because o tshepile boteng ba Modimo. For in order to have a shade or a Jwale- shadow, Hore o tlo be le seriti, moriti, it means there's a light somewhere. ho bolela hore ho na le lesedi kae kae. So I get to go wena tsatsing la kajeno. Ke eng e o e bonang? Now I don't know what is it that you see today, Empa lesedi le teng. but there is a light somewhere. Lefifi leo This darkness le bolela hore lesedi at any moment can come. means that the light might come out neng kapa neng. Bona mona ba heso, we cannot determine God's love Look here, people, re kekebe ra rala lerato la Modimo. based on our good attitudes and Re behaviors, itshetleile mekgweng ya rona e metle le boitshwaro ba rona. but we determine His love in us Empa re rala lerato la hae ho rona. based on the cross Re itshetleile sefapanong and the blood of Jesus. le madi a Jesu. For we depend Hobane re itshetleile upon Him ho yena. and the blood that was shed on the cross. Le madi a ileng a qhalwa And therefore sefapanong. we rely in God's presence. Ka baka leo re itshetleha boteng ba Now, Modimo. how do we rely on His provision Jwale re itshetleha jwang ho faneng ha hae? in this current time e re phelang ho yona? Nakong ena e ntse we are living in. Modimo re mohau wa hae. God says his grace. Now, ke ne ke bala hantle Bibeleng e ya Sesotho. I was reading it well in this Soto Bible. E re 2 Corinthians chapter 12 verse 9, from verse 9. Ba Korinte ba bobedi chapter 12 from verse All the 9. time a ke tsebe ke bara se Sesotho se ke se bone mo. The Soto I saw here, Ke utlwile ke se rata. I loved it so much. Now, e re mohau wa hae It says his mercy wa o lekana. is sufficient. Now, but rona re rata ho reng? But we like to say, O re lekane, re rata ho tjho jwalo, o re lekane. we say, ore lekane. But this version But empa petulelo ena. e re empa morena a re ho nna. But the Lord said unto me, Mohau wa ka my grace wa o lekana. is sufficient. Mohau wa ka o etsa jwang? Wa o lekana. Yes. Sufficient for Oh, you. ke le shebile ona tjena, ke shebile size tsa lona. I'm looking at your sizes. Sine, I'm looking at your size. Go shebi. Mohau wa ka wa o lekana. My grace is sufficient for you. Hey, ke batlile ke bua ntho engwe re ke thole. Okay, mohau wa hae wa nlekana. Now his grace is sufficient for me. A ke bue. So, Jwale, ho tjho re
Ona le e mong le e mong o na le mohau. It means everyone has got a portion of grace. Mara hore mohau ona o lekane. But for this grace to be sufficient for you, Ho tjho hore tlameile lentswe lela it means that word le reng le ao aha. that we say it builds Ka you, mantswe it a mang, molds you. you need to eat it this way. O hloka ho leisure. O hloka hore o dule thapelong. You need to remain in prayer. O hloka hore o exercise. You need to take part. Now how do you exercise O this? kwetlisa taba ena jwang? Ke ha o ba letswai. It is when you become the soul. Ke ha o ba le bone. It is when you become the Le light. sapatuang pa le beilweng That is not pepeneneng. hidden but exposed. Now right ha in o qeta public. ho ba letswai o ba le bone. After being the salt, you become the Ha light. lentswe lena le se le o ahile. As the word has now molded Le o you, etsa hore o be sebakeng. it brings you to the place Mo mohau wa modimo where the grace of God, o lekanang. it is now becoming sufficient for you. Come on now. Ha lo be sebakeng. It's not just placing you at a place Mo mohau where the o grace, tlang ho leka. it is going to be sufficient. Empa o ba sebakeng Empa, you become to the place mo mohau where the o grace lekanang. is sufficient for you. Eish. O kila bona motho a apere ntho e ka reng bane motho o tswetswe le ntho a e apere. Have you seen someone wearing something that you'd say he was born wearing this? Ke mohau fela It is the grace o etsang tseo. that does that. Now diheletso o fetang ka hara tsona Now the hell that you are going through di lokile. are enough. Wa tseba hobaneng? You know why? O qala o utlwa ka jeno tje. Re tjho jwalo ke. Re tjho jwalo ke a le wa tjho jwalo. And now we need to look to rectify that context. Re hloka ho lokisa taba ena. Moleko o fetang ka hara ona. The temptation that you are passing Re through. a tjho ke Paulus say- le ena wa tjho ne. Paul says that. Moleko o fetang ka gona o lekane ne. Are it's enough. It's But enough. let me tell you now gospel and Naledi. Re ko bolelle the gospel of Moleko o tso Naledi. fetang ka hara ona. The temptation you are going through, Ha se size ya hao. it's not your size. Okay, karabo ke. Here is the answer. Moriti wa botsa go o moholo kapa o monyane na. Is it big or small? Tafita ha ya ntwe. When David went to the war, Ba ma apesa. they enclothed him. Okay, le tla qetella small group ya lona re ke tlwe. You'll finish this in your small groups. Ha ya ntwe ba ma As he apesa. goes to the war, they clothed him. So, manyala o fetang ho Now, all the mess you are going through ha se thaka hao. are not your type. O dula ka hara ona You will remain in them go bone wa dumela hore ke thaka ya hao. because you agree they are your type. Empa o sa dumela hore ke thaka ya hao. But if you don't agree that they are O yo your type, keepa lapho. o tlo o ntsha moo. So Tafita o re wa apere. Now he said his clothes, A re wa tsamaya. trying to take a step. A utlwa gore no man ka go He felt that, chair. there's no way ke tlo kgona go etsa tje. Ha ona tsela eo ke tla kgonang ho tsoka letjeketjane ka yona. Hlobola nthwena. He took off this thing. Tafita a tseba hore mohau wa hae He knew that his grace wa o lekana. is sufficient for you. And therefore his anger Jwale tshadimo ya hae will be a perfect one. e tla ba e phethahetseng. Modimo o teka tafole pontsheng ya dirara tsa He hao. set the table in the presence of your enemies. When the Philistines designed the helmet, Ha ba Philiste ba ne ba bopa koporo. Bishop Skete o e buile ntho ena. He said this thing, Bishop. Ha o utlwisise le nako o utlwisise go tlile jwang ba sie fela holo. We didn't understand how come did they leave just a hole here. Empa modimo o teka tafole pontsheng ya dirara tsa hao. God set the table in the presence of my enemies. O ntsibile pele ke ba popelong ya He mmaka. knew me before I was in my mother's womb. Mohau wa hae wa nlekana. His grace is sufficient for me. And therefore David was able. Ka baka leo Tafita o ne a kgona. Hobaneng na? Why? Hobane moleko o a neng a shebane le ona. Because the devil that he was facing, Ha o lekane le yena. it is not of his own type. Ha ona moleko o lekanang.
No devil is your size here. E reng ke tloele ke kwale man. Ke nana hore ke kwale. Eish. Lengolo le ke tlo le bala le. My bishop, every time I bala lengolo ke hopola wena mama, o itse ke tsebe why. Ba Hebrews 6:19. Hebrews chapter 6 verse 19. Tshepo eo ho rona, The hope that in us, e ka ankora ya moya, it's anchor. it's of like the an spirit. spiritual anchor. Okay, re ke bala ka Senyesemane he o tsebo bala ka Sesotho. This hope possesses us Tshepo e leng ho rona, as a safe and immovable life anchor. e nkareng ankere ya moya, E sa sisinyeheng. e tiang. Mama o ko batle moyeng go baneng ke hopola lengolo le every time ka wena. Remember I why think ona le ntho e Modimo a e buang, there is something that God is saying here. which is fixed behind the veil. E tsepamisitsweng anqane Ho ho lesira. lesira. Now, utlwa that this verse, Jesus our forerunner entered for us. Mo Jesu a ileng a kena bakeng sa rona. Wa tseba ka puo ya lefatshe re reng? What do we say in this worldly language? Jesu a papa. He entered for us. Aba forward. He was inquisitive. A papa. He was forward. Ma utlwa he. Jwale, hear this. Tshepo e Now this hope, kareng ankora e sa sisinyeheng. that is like the immovable anchor, E ka nqane ho lesira. which is fixed behind the veil. Jesu moetelli wa rona Jesus, our forerunner, ha bewa moprista e moholo being placed as the high priest, according to the order of Melchizedek. ho ya ka taelo ya Melchizedek. O beilwe He was placed. behind the veil. Ka nqane ho lesira. O beilwe He was placed. behind your doubt. Ka nqane ho qeaqea He has ha been hao. placed O beuwe. behind your fears. Ka nqane ho tshabo tsa He has hao. been placed O beuwe. behind your Ka weaknesses. nqane ho bofokodi ba hao. He's already there. O se a le ka nqane. For his grace Hobane mohau wa hae is sufficient for you. o lekane bakeng sa hao. Now be careful of operating from a temporary hope. Jwale hlokomela ho sebetsa ho tswa sebakeng sa nakwana. Job 8:13-14. Jobo 8:13 ho ya 14. There is no hope for the wicked. Eish, Ha ona tshepo ba This is bollotsang. very strong. Yes, yes, yes. there is no hope for the wicked. Ha ona tshepo ho ba bollotsang. He relies on a thin thread. O itshetleile hoduma kgwele. He relies on a cobweb. O itshetleile hoduma kgwele fela. La botseba bolepo ba sekgo. You know that spider web. Yeah, this spider web. Let's Yes. it. You know, Nahana fela. just imagine. Tebello ha eyo. There is no hope Ho ba sa re next ka borapedi. to those who says nothing about Tshepo ya bona prayer. e dutse fela mo bolepong bo ba sekgo. Their hope is on the spider web, cobweb. O etsang ka tlung ha o bona that web ya spider? What do you do when you do see that web? Clean it up. Do you clap hands for it? No, I remove You it. remove it, ne? Yes. Ke lekile ka makgetlo to take picture ya yona. O thole le smart. I try to take a picture. It looks. But always when you take a picture, ebile ha o bone gore o etsahalang. You can't even see what was happening there. So, lentswe la Modimo le re, Now the word of God says, ba these ones ba senang tshepo, who don't have hope, ba behang tshepong ya bona dinthong, who place their hope on the materials, le re ke ba babe. it says they are wicked. A ke tsebe o hloka eng gore o tsoseletse tshepo ya hao. I don't know what is it that you need to revive your hope. I want to close. Ke batla ho kwala. I don't know what is it that you need to resuscitate your A ke hope. tsebe o hloka eng o tsoseletsa tshepo ya hao. Mara ha wa tlameha o ema mo o leng teng. But you need not to wait where you are. When you are weak, Ha o fokola, you are strong.
o na le matla. When you are weak, Ha o know that you fokola, are strong. tseba hore o na le matla. I can see that kind of a great attack in your life. Ha ke tsebe mofuta o wa tlhaselo e kgolo ha kana bophelong ba hao. But o tlamehile o tsebe ntho e le nngwe. Empa o hloka ho tseba only one. When you are faced with a greatest attack, Ha o tobane le against you, ditlhaselo tse kgolo kgahlano le wena, the greater Christ is in you. Kreste ya moholoholo o ka hare ho wena. Ha sefefo se tla se le phahame. When the storm rises against you, Jesu o ka hodimo ho sefefo se. Jesus is above that storm. You need to rely on his O presence, hloka ho itshitleha boteng ba to his hae. provision O itshitlehe nehelong ya hae and his power. le matleng a hae. The last thing that I wish to say, Ntho o qetele ke lakatsang ho e bua. a ko tshepe botshepehi ba hae. Trust his faithfulness. Hobaneng na Why? modimo ona This God, o hlolwa ke ho hloleha. he cannot be conquered. It's a direct translation. How it's a direct translation, it will be right. He fails to fail. Yes. Modimo o This God, hloleha. he fails to fail. Ha ona ka mo a kgonang ho hloleha ka teng. There is no way that he can fail. Semelo sa hae ha se mo dumelle a hlolehe. His character does not allow him to fail. So ha o re mo Kreste, Now, when you say you are a Christian, ke eng o hloleha? what is to fail? Ha o so be mo Kreste. You are not yet a Christian. Jesu o hloleha ho hloleha. Jesus fails to fail. Never give up. Skebe wa lahla tshepo. Stay in hope. Dula o tshepile. Apara matla Jesu. Wear the power of Jesus. Dula lentsweng la Modimo. Stay in the word Dula of God. thapelong. Stay in the prayer. Batla fatlao sa Modimo. Seek the face of God. Tshepo ya hao tla utlwa he phahama. Your hope shall rise again. And it shall rise. E tla phahama. Thank you, Jesus. Re a Let's bow leboha our Jesu. heads. A re kobeng hlooho tsa rona. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Modimo o teng bakeng se. There is God in this place Ya fanang ka tshepo. who gives hope, Ho sa kgathaletse maemo ke a feng. regardless the situations. Ke tshepo ya mofuta mang o e hlokang. What kind of a hope do you need? Ke tshepo e feng o e hlokang. What hope do you need? O ko bitse jwalo ka Bartimea le wena. Just call like Bartimaeus. O re Jesu. Say Jesus. Jesu. Jesus. Jesu. Jesus. Jesu. Jesus. Morata fita. Son of David, O ko nkutlwele bohloko le nna. have mercy on me. Now, there's something important that Jesu a etsang every time a rapella batho. Jwale ho na le ntho e bohlokwa that Jesus does ka nako tsohle when he pray for people. A re sin no more. He says, o sekebe wa hlola, o kgutlela sebeng. Sin no more. Ske wa pheta, o kgutlela sebeng. It doesn't help to say Jesus and Jesus have mercy on me. Ha o thuso no re Jesu e ba le mahao ho nna. Mara o sa ikemisetsa ho kgawana le bophelo bo. Not willing to separate from that life. O sa ikemisetsa ho kgawana le bothata bo. Not willing to separate from that trouble. Empa e tla ho Jesu. Come to Jesus. As they worship now, Hantse ba tlotlisa hana jwale tje. o ko bue le modimo wa hao. Speak to your God. Thank you, Jesus. Re a leboha Jesu. Thank you, Holy Spirit. Lihu sitwe akau sitwe Swa Taile Murena Da Ile Murena Kimofo. Mufoa
tato to kitla etsa Kankimela ika kime jumela du mela utatse leho sitwe ke a leboha modimo wa ka ka botle ba hao le letsatsing la kajeno ke leboha poloko ya hao ntate wa ka ya lokileng ke leboha mohau wa hao hodima maphelo a rona hore ha o tlo re lekana empa o a re lekana ntate wa ka ke leboha modimo wa ka hobane you know each and every one of us ntate re a leboha matla a lebitso la Jesu Kriste hodima maphelo a rona re leboha tokelo modimo wa ka ya hore re ka faceana le maemo afe kapa afe ka lebitso la Jesu tsohle modimo wa ka di phethahetse tlase ho lebitso la Jesu Kriste modimo wa ka ya lokileng o ko tsoseletse maphelo a batho ba hao le letsatsing la kajeno ntate wa ka ya lokileng ha ke re tsamaye ka ba jwalo modimo wa ka ba apereng diaparo tse ntjha ha ke re apare moyeng wa rona modimo wa ka ka botjha modimo wa ka lokileng o ko re fe tadimo modimo wa ka ya lehodimo re fe kutlo ya lehodimo modimo wa ka o ko tlose mahlo a rona lefatshe modimo wa ka empa re bone lehodimo la hao ka hare ho lona lefatshe leo re tsamayang ka lona hobane greater is he that is in us modimo wa ka ho feta ya leng lefatsheng ntate wa ka ka hona modimo wa ka ya lokileng re leboha mohau wa hao le lerato hodima maphelo a rona le letsatsing la kajeno ntate wa ka lokileng kenya moya wa sebete maphelong a rona kenya moya wa tjheseho pelong tsa rona modimo wa ka ka Kriste morena re a leboha ntate wa ka ya lokileng amen and amen. Amen. Thank you so much re a leboha modimo letsa hantle. Just to lefa a reminder ka lenyalo la ngwana bo rona brother Peter le sister Mina hore moqebelo o tlang ke lenyalo la bona Hammanskraal ke di 27 Saturday se tlang 9 o'clock ko Hammanskraal modimo a etse hore lenyalo la bona le tsamaye ka tsela e tshwanetseng re ba rapedise baina re ba be di thapelong so la tseba hore the other date ke di 18 tsa December